Nyung kencot. Kali madang. Ngon mo na lo apa? Sang kampung kasarane. Ngerti bak kayo? Nonde. Yan ang sawal mentak ng pasar. Ngomong apa sih kok? Nyolong dawagan ng sawah yuk. Oh, nyolong dawakan ng sawah. Ayo. Apa? Arit. Acul. Pergi apa? Bendo. Oh, bendo. Yang usah yuk mangkat. Nyolong dawagan. Ayo. Sing genah ngap nyolong dawakan apa tahu? Ngomong apa sih? Nyolong dawakan lela. Ya, yuk. Ya, yuk lela kas kan. Nyong kesel banget ngelak. Kini banyuke pakai pelot. Ayo. Ngedari cel, ngedari babi. Gue sing nang tengah. Ngapa kau diarani babi? Orang apa? Karo konde. Melu nih bayu. Wantani. Ngomong kalau ini dibuang. Mau be. Matalah. Alhamdulillah orang mati ternyata selamat. Dasar bocah kempiang.